I ćao svima ljudi, ja sam Paki, a vi gledate kako ubaciti Skyhouse mapu u vaš Minecraft. Znači link će biti u deskripciji od Skyhouse mape, idete samo download 1.64 MB, nije znači mnogo veliko. Evo, snimi dodatak. Skyhouse, znači idete sad na nju, extract desktop, mnogo prosto, znači prost je da ne može da bude. Evo ga sad, šta gluposti, evo ga, Skyhouse map, to je. Pošto je meni sad Windows 8, ja idem isto ovako, ali i vama lako je to. Idete posto app data, pa opet posto, enter. Idete tačka Minecraft, idete saves i samo ništa lakše ubacite mapu, idete x, izvinite, Minecraft pokrenete, evo sad ćete da vidite, ništa lakše, play, ja sam prijavljen, evo sad će samo da se pokrene i vidjet ćete. Znači nikakvi problem, nikakvi virusi nema, mnogo lako. Evo ga Mojang. Samo da se to pokrene. I idete samostalno igrati. I evo je, Skyhouse mapa V2.0, idete tu. Samo da uvećam. I evo, kao što sam rekao, evo tu vam je 6 lava, voda, koha, pećina. O, čuo sam zombija. Očekujte serijal sa ovim Skyhouse mapom. I to bi bilo to za ovaj klip, ako vam se sviđa ostavite like, share i subscribe i pozdrav.